بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين، وبعد. بيته يا بي ورقاها بقا قمدن بقما مجلسا علمي جرتن هدو تاك قلتوما همنا في قبن قبدن برران قسنهما warri irratti laffahtan dagaagaa diiniin duroomaa. Biyya too yaa biyya warqaa baga gammaddan baguma majlisaa ilmi jaarrattan hedduu takka galatooma humnaa fi qabeenya qabdan barirraan qusanne humaa warri irratti laffahtan dagaagaa diiniin duroomaa. سلام الله عليكم هندي خيس يا إخواني الرسول التدبينه ننفينا الرب قداني دامس والبراق ابن سن يوني فينا في يدتني مد علمي مجلس قاف دراب أرتنسني جارو في التنقلني إيقلاني سنديسني eegee qeerransaa qabattee fitti gad hin lakkisini jannee kan walit dhaammannee sawwahii lafa keeysanii firii dhaamsasanii arkeen arrallee sitti gungumaa warri irratti laffaatan dagaagaa diiniin duroomaa osoo miila lafaan fuunee salawaata nabii kootti wanni biraa sana boodahan suutatee seenna eeggatti yaa habiibii koo Mustafaa rahmanni haa bu'usitti fakadhaa maca salaamii daa'iman jituun maletti yaa Ahmad Mustafaa habiib onneentoo jaalalateetiin guutamtee akka biraatti ollaa kee tahuudhaan fadhaa guyyaa booruu jannatatti tuttuqaate hin dandahu fidaakee haa tahu ammaa warri asirran laffahtan dagaagaa diiniin duroomaa. Biyya too yaa biyya warqaa baga gammaddan baguma majlisaa ilmi jaarrattan hedduu takka galatooma humnaa fi qabeenya qabdan barirraan qusanne humaa warri irratti laffahtan dagaagaa diiniin duroomaa. Araddaa gammachuu jirraa maddii ganda tarooti majlisa akka ajaa'ibaa dhaabbataa kunoo achitti akki isaanitti jaaran baay'ee si ajaa'ibsiifti hirmaannaan hawaasa keenyaa hedduu takka namatti tolti gandoonni naannawasanii tokkolleensa yoon boodatti hirmaatan hundi isaaniiti warri asitti hirmaate barreeffamte seenarratti kan irraa hafemmoo dhiisi tasaati maalirraa hamaa if gootan jaaramee laalaa ammaa warri irratti laffahtan dagaagaa diiniin duroomaa. Dagayaa hawaasa biyyaa wanni irraanfachuun qabne namaamii rabbii qubsiisaa barmadda ilmi majliisa bakka faadurraa buqqisee lakkisee barisaanonsa ganda bid'aa fi shirkiidhaan taasifame laamisaasa hakkasii geeysee qubsiisa nu ijaan garre boleeysa hin inkaarin bilaashumaa warri irratti laffahtan dagaagaa diiniin duroomaa. Biyya too yaa biyya warqaa baga gammaddan baguma majlisaa ilmi jaarrattan hedduu takka galatooma humnaa fi qabeenya qabdan barirraan qusanne humaa warri irratti laffahtan dagaagaa diiniin duroomaa. Meedhiifaa mallee naaf godhaa jecha koonarran laaline warraanan dagachuun taane jira yaaroo mara isaanii bariisaan gayroo ganamaa hin dagattu barseenaani sheekha keenya qubsiisuudhaaf laffaatiin isaan godhani
waraqaatuun rakkataa barreessuuf sochii isaanii mi'a majlisaa fi sheekaa biitihim beeytu duraanii zamanni addaan turraanii malee dur barni beekanii gaafa sheekh Yusuf warqaafaan gandanuu barsiisanii dubbiidhaatu wal fufuudhe achittis maqe xiqqoomaa warri asirra lafahtan dagaagaa diiniin durumaa Sheekh Muhammad Amin Karroofaan isarratti baratanii watariif Sheekh Adam Tuulaas ilmiidhaan achi dhaqanii achirraa raabsamaa turte keessaahuu barfiq hin baane anaa miitii tana sheekan gurguddaan ragaa bahanii erga san booda garuu bareedduu miti seenaani sheemummee faa biyyaa baaftee balaan duubaan dhalannaani sheetichi jimma baqatee toohidaan bakka dhabnaani yeroo dheeraadhaaf hidhaaltee barbiyyaa tana shirkiini bida'aan babal'annaani dhagaa qabrirra jaaranii gabbaruu eegalanii yoonii fi roobni dhabamee kadhaadhaaf achi dhaqanii nama khaalee awwaalanii kan duruu nyaatte biyyeeni Luqmaanul Hakiim dhugaasaa wallaalli kunnuma hamaa warri irratti lafahtan dagaagaa diiniin duroomaa biyya tooyaa biyya warqaa baga gammaddan baguma majlisaa ilmi jaarrattan hedduu takka galatooma humnaa fi qabeenya qabdan barirraan gusanne humaa warri irratti lafahtan dagaagaa diiniin duroomaa bara dheeraaf akkas turte bara zaariidhaaf hadiirii lukkumaa tarra wal qalaa dhiisuutu caala waan garii fireenni gallakkifame duraa haarameeyte mariin jinnii gabbaraa turanii hadiir qofaa miti dahrii hoggaa yaaroon isaa geeyse sodaa jinnitiif cinqamaa warri irratti lafahtan dagaagaa diiniin duroomaa Rabbiin Qur'aanaan nuuf himee suuratul jinni irra laalaa aayataa jahaffaa banii dubbifnaa nuusumaaf galaa bida'aan illeen daranii biyya goote faalla faalla warri buuraanaa san baase bar isaan gayroo ganamaa warri asirra lafahtan dagaagaa diiniin duroomaa biyya tooyaa biyya warqaa baga gammaddan baguma majlisaa ilmi jaarrattan hedduu takka galatooma humnaa fi qabeenya qabdan barirraan gusanne humaa warri irratti lafahtan dagaagaa diiniin duroomaa qeyroon ganamaatun eenyu gaafii jattuuf deebintooti warri beeytan ni beeytanii ajabiyaa sochii isaaniiti waa'ee isaanii dhiisee taruun hedduu takka namiiti gaafa shayni dura dhufu ni beeytan gaffaa dhabiiti isaaniitu sheekaa wajjiin maaseysee gaffaa isiiti osoo biiti teenya akkanaa maal goonaa as tatteenyeeti gaddeynee sheeka qubsiisuuf of qabuu qabna nu marti godhan ajaja waliiti gardufan hundi tokkummaan warri irratti lafahtan dagaagaa diiniin duroomaa hedduu takka galatoomaa jechuuniin barbaade ani seenaan quba namallaatti namayyuutu ni beeytanii akka kiyyaa kana malee isaan kun jalaa bahanii qaamaan hirmaachuu yoon baadhees jaalalaan qaba isaaniif yaa bocarraadha dubbiinii kuttaniin nasiibasanii hiriyaa waliif kodhituu tahuutuu wayyaa ikhwaanii biyya dhugaan jaalattanii caaltanii nama hundumaa warri irratti lafahtan dagaagaa diiniin duroomaa biyya tooyaa biyya warqaa baga gammaddan baguma
مجلسا علمي جارتن هدو تاك غلطوما همنا في قبن قبدن برران قسنهما والرئيرة لفهتن دقاقا دين دروما وقالا ما في وجالها أستطاع أني أدنا والهراني قندهن داها برسيسا هواس خينيا جهي قد دبهتن الرقم مدن أسقينيان بكا الرقهن تناف جهني ساني برجما والرئيرة لفهتن دقاقا دين دروما تساني إراهيم بها قباو سل فمما خايوتي قلمان قيته يا شيخا خو هيونما وبس ربي تصيب كنه فهكذا كن دائما جرني خيسي ياچفنه تمجلس عملهما غرغرسا إراهن إغنهما تيسني فكو مساني مي أكم جدتينما ركودون فدوبسته أسينغا هنكي بكما والرئيرة لفهتن دقاقا دين دروما بيتو يا بيا ورقاها بقاقم مدن بقما مجلسا علمي جارتن هدو تاك غلطوما همنا في قبن قبدن برران قسنهما والرئيرة لفهتن دقاقا دين دروما نسمون تنيا بلساها نمر الرسوم بربانو هجادو رتي الليل الليه نمراهن كفلنو سلا أكا غراخينيا جلجنة الروان تنيو مهادارا الرانتنا إفاني فققيفنو duraan dur kamaadhaa turre akka waan maasii afiyaanu wayyaanee dhaawwal tahanii nu dhorkan barisaan faanu shantaa shiiraa fannifatte dirrabbii nyaatte karirmaa warri irratti lafahtan dagaagaa diiniin durumaa lafuma warqaa tanatti eeyooniif waa yaadattanii ammallee nurra tatta'aa godaannis ni uleessanii isinii himuu yoo feetan harkaan qaaba maqaa isaanii maqaa hawaariyyaadhaatiin barsheekkan baay'ee miidhanii biqilaa jalaa ol deemuu kana goggoysin ajanii waan goggoyne meeyrisanii miidhamaan barsabbarraanii ni caalaa zaalimasanii arra abbootiin majlisaa yoo laaltan barisaanumaa warri irratti lafahtan dagaagaa diiniin durumaa biyya tooyaa biyya warqaa baga gammaddan baguma majlisaa ilmii jaarrattan hedduu takka galatooma humnaa fi qabeenya qabdan barirraan gusanne humaa warri irratti lafahtan dagaagaa diiniin durumaa sagantaan too gara dhumaa deebitee yaa obboleeysa majlisni kun amaanaadha warri biyyaanaaf jabeeysa faayidaan isaa waan jirtu yooniif taa'e bichaa isa akkaan jabeeysuudha qabdan sheekaa fi barattootasaa ni'imaattiin kafarinaan isinitti gajjabeeysa sheeka keeysan nuuf qobsiisa gamaaf gamas laaluu dhiisa amaana biyya tanaa kan harkaa qabu isumaa warri irratti lafahtan dagaagaa diiniin durumaa yaa imaamman naannoo tanaa dhufe majlisni ilmiiti ganda dura bu'aa koottaa baradhaan tattaa'inaati fakkeenya gaarii hawaasaaf tahuu qabdan yaa ikhwati yoonii fi dhufeen qaraanee hin galtuuf mi'aan asiiti maal fadhaa majlisni nurraa yoo bobbaahaniif mul'atti tahaa madda haraashiiti irraan goorinaa madditti wahumaan nagaraa jiraa fudhadhu akkanumatti dubbiin siif galti damiiraa deeffadhu ammaa
warri irratti lafaahtan dagaagaa diiniin duroomaa biyya tooyaa biyya warqaa baga gammaddan baguma majlisaa ilmi jaarrattan hedduu takka galatooma humnaa fi qabeenya qabdan barirraan gusanne humaa warri irratti lafaahtan dagaagaa diiniin duroomaa sagantaa tooniin xumuraa nagayaa walit dhaammanne waan takka gurra si buusuu fadhe osoo addan baane majlisuu majaartan malee sheekh Umar hin qubsiifanne daftarri sheekha ammallee cufaadhaa takkaan banamne tarkaanfii lammaffaa tanaa dubbii taan akkan daganne alhamdulillahi rabbiif hedduu takka jijjiiramne akka khaalisanuun jirruhu diinagdeenis barakanne tan sheekhaa tanaa jaljachuun yaa beeytooti mee maalumaa warri irratti lafaahtan dagaagaa diiniin duroomaa an dubbiin tunna yaachifte isin hoome akkamumaa warri irratti lafaahtan dagaagaa diiniin duroomaa an dubbiin tunna yaachifte isin hoome akkamumaa warri irratti lafaahtan dagaagaa diiniin duroomaa warri irratti lafaahtan guddadhaa diiniin duroomaa warri irratti lafaahtan guddadhaa diiniin duroomaa